There's
Haleluya. Sana tala no ba sang re ko pa samba si ka sa ngani mo ni ta. Na mo no duri ti ko ke na mo no ba no ke. Na mo no to mi ko ke na me ko ya. Ya zo mi ko ni na bilo na bi au le mo de dai. Ela to ni ko ni. Yes. Ela to ni ko ni ba si ne ti ko. Ela to ni ko ni ba nde te ki ko. Ela to ni ko ta nga na ba ka ma te ki ko mo ni ko ti ma. Haleluya. Haleluya. Turang lagi musabah ko ni na ko. Ya ko wala ko turang lagi me kulit ko ni Yesu. Imi mga tusana close sa iyo ni. Nung niya ta mo sa tawa ni na kimo. Imi mga tusana close. Endo no udiwa en ro na kimo mi mali o de. Kola udiwa ni mula na close. Udiwa ni me ko pulo ta ki na close. Sa durumi ke ba me den dai. Ke me sabi na ka turang me ki minda mo kena. Oni ba ka di ke ba me kina na close. Na turang na lo tambo. Ena bongi bina ke den dai. Turang bina ma wala musara na mo ni television ma me den dai. Turang ke sa suligi ma me be ke mo ni. Ke me sa kan re be ke mo ni. Lord, we need more of you. We need more of your anointing. We need more of your power. We need a refreshment, Father Lord, from you. Hallelujah. Ke me sa kan re mo be ma bulu ta ke den dai. Hallelujah. Bina ma wala na me mi bulu den dai. Ke me enduro na ke mo ni serao. Turang ke be ka me ke mo ni. Ke mo ni sa ni to toka. Ke me be ka me ke mo ni do ke mo ni sa ni wana na. Hallelujah. Sa ka tale to ba ta ke mo ni. Tamay ke ma me sa ka to mo sa mi ro ra. Baby bola ka ti turang. Pero ni mama ta ta ke na no mo ni to toka no mo ni tale. Pero ni mama ta ta ke na no mo ni wana na bu we ke ma me te da. Turang ke mi sa ka tu ga me ke mo ni. No ke mo ni na mo ni tale. Ke mo ni na mo ni na ta me ke ma me. Ke mo ni ta na bu ni me ku na ra wa te tale. Turang mi na wala mo no mo ni bi maro me na mo ni mala. Ke mai tu ta na mo ni serao. Be ke me ba ko bi ni na te ke mo ni. Me ke mai so na bu ti ke mo ni. Hallelujah. Ke mo ni na ka ni me kalo. Ke mo ni na tu na ni me tu ra. Hallelujah. Ke me ta ma ta kalo na ti ke mo ni bi tu ro mi ba ya ro ti ke mo ni. Hallelujah. We are so blessed that we can be your child. We can be your children. Hallelujah. That we can come boldly to the throne of grace. Thank you, Lord, for all these sacrifices. Hallelujah. Now, whatever the way back on the name of Allah. Give me the God and give Santa Mata Sawai. Give Santa Mata Ganga. Give Santa Mata Tose. Never let the Lord be so rocky when the Lord may come. To now, whatever the song on the God, give me the clothes. Give me one more than the car, boy, be not away. Will be a sweet aroma. When you now come to the car, boy, be not away. Now, while you start the clothes, the aroma line starts to go along the body. Hallelujah. Give us a decree and declare that we have your presence and we have your anointing and we have your glory in the house. Now, while you start the clothes, now we will go. The langit me boss me na tayo na mo ni. Jisu ne me bitura me na ka. Dai mga pulo ka sandi na itundo. Hallelujah. Mga sauso ta kamata na. Hallelujah. 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 Wakatala dito dali tali ser. Wara me ko sa tu men soli. Ene kami binana sini ko bola ikeda ti ko dai. Sa wala kan dalaw ma na may boga binana. Sa wala kan dalaw ma na may bor na klo. Sa wala kan may romato no boss. Tuhan ada tinggi nabi nabi kerana saya kuat nabi kau tu main nabi kain orang anak tu. Haleluya. Nabi sudah nak ketinggi nabi mana? Kibu anak kalau kau nak nabi buru-buru. Kau buni kau buni bebak kalau kau taki. Yang nak bulan dia. Lalu tu dia terus kau tak nak main musuh. Main bukan bola. Dia tak main musuh. Soalnya dia.
Praise the Lord, saya nonton di Palu, yo nak keluh. Lain mau bimbang, me Palu na bukunda, and then die. Praise the Lord, pas ale subo di mana besi kota. Praise the Lord, ibu saya tu boleh go, pas ale subo kia, jangan nama yang me pakai talen. Haleluya, sama tu kita lakukan pada besi kota. Pas ale subo tu mai, endo lu yang pakai kila bang kau bayar, pas ale kila tu kau bayar. Aku mai dia lu yang dorong yang berapa. Praise the Lord, ada sebenarnya kau dorong kau bayar mengati kita. Dari Palu boy, no. Praise the Lord. Praise the Lord. Era kalau ngata na muy balapa. Era sino na kadita. Hallelujah. Kapunila, o tu tuna sila baru buiki. Kapunila kata na bika ya lo politi memang baru mutar ngaran na. Hallelujah. Nakalo na po. Nakalo na mo. Nakalo po ay no buro-buro lo malaki. Kaya kaya na sino. Tapos kada yakin. Era no na ibalu. Era sino na kadita. Hallelujah. Namono binako bentor kita namono binako wiki dapat bicanda. Tomo nanda kita bakal tulis kalau tamu ni kalau rasa soto itu ada orang tahu dari dendai, rasa kita bakal tulis kita, ada nanda songko dari dendai, ada boleh terangkas pada bel tu nama tembuase, o kita bakal kita boleh songko lo tu nama ni balik kalau, haleluya, untuk tulis tu bikin ni rere bulung-bulung ni rere tertoka, praise the Lord, rere warung bisa, sesuatu yang mana bos rere orang Allah, kalau tu ni lumini kalau, praise the Lord, jadi kalau tu dorang main western, jadi dorang main lau. Wala tangan itu lu menikah. Praise the Lord. Yo selalu menikah. Sare ni bina kana mumbul. Praise the Lord. Bina kaki tengok tarma. Yon tarma tengah ni sudah sekali saya. Biasa selalu menikah. Dikim beri dia orang di bawah. Lalu menikah. Maka yang itu menikah. Haleluya. Wala tangan kalau sakti ko betul. Ini sih bina kana. Dikim kita baca muni. Orang tentu bikin muni nau. Bikin muni kita ni lo terus sekali pada mulai turun Yesus. Ini sih bina kana. Haleluya. Ini terus memainkan kami Tuhan. Haleluya. Ada segala bilang ini. Suatu mata ini bilang kaya rasa kami tidak. Yoke nonton kita. Dan mereka rawan. Haleluya. Praise the Lord. Bukan terang kasih. Bagai betul mata bos ini song-song tu. Dan ni hopul boleh kita pakai ni lewat kemana. Kemana ni baru nanti main live stream dan dai. Kemana ni baru nanti main caman. Bagai kita main Malaysia, main Irlanda, main British, main New Zealand, main Australia, main Samoa. Baik tuang apa kaki na nabi buno wam liter buno ko mir. Biki muni na baro mati kumai. Betul iki muni na ngai baro mai muru. Na live stream go sena YouTube. Na ngai baro ke kim sakit ba ke muni na monitor ro chisu. Tane men mas men bitale biti ko malangi. Biso ta be ke muni na kalau do biso ta. Kona kalau yang dina. Na kalau go sa mando ni las. Kalau ni biara la na ka ku ni do ka. Obe ku ni ke den dai. Na kalau du mo den dai. Na kalau nakalo na sudah mi bendai. Obe tu na tanga mi bendai. Kime mi kimu mani kimu ni nita sandu nga natikinya. Haleluya. Namun tu ko kini nasi bendai. To mi matin berka. Lu mo bendai. Nakalo na iwan le. Ena sini ko. Lu tara tu ni na ba ko mo ta kini songo ni na. Enda mi kana mi kina. Ena sini ni. Sen ko na kita ba tu mata ser mata kini. Dom ter mas sau. Wala sini. Apa ni ko mata ser. Na boleh ni ro dito tu na kana ta. Ki buana tu. Haleluya. Jangan mulai
do tuan do pulang na sini kuah, roda iliasa, tamai mero ko mo sa tumelo toka, ko lo do tuku mana rescue, kita na tongi, kita kini kita kita marau sa ko do tuku mana piti, kada me mambo lo tuku ko weekend na na tuku ko me wase weekend, praise the Lord, na sini na ko mulu na kala tuku apa, sa kala mulu na mo punta pa kala kala parangasi, kala inoke, kala kuantu, kami bensin na mo, kami ro tramat ko ba en hada mo le turang machisu en asini ko haleluya por eso hale turban de okere por del asamento mtan mo bang bulat kunyaro en kami na asini mo tawaso so tangla Amen. Praise the Lord. Amen. Sa ko bina. Bina kan sa ware te yuch. Amen. Sacramento and ulong medyo kinimerica o ngande ayado yung nagtutut yung ngande namin na nung ibon mo binagaw ko yung may ngande tumanangaki na makalaylay na yalang go ilia serangan ito manda au long kutungan na kormay yang geta manatyo sawa au kutungan melo boka Wando talaga na FSC o may mga retagay o tigawin tala inoke sandin din ang una sa angas tarjung namin na tomatas sa sekretary rote po kwaya emeni maro pakat ko na kanirera isi bulong-bulong na katungong tala bulong-bulong na tarjung orang dini o maro ka tarjungan ng una binagkagon ni pagkataraki o talang gase kung nagkasinilot yung may duri tumandangay kaya o sinito binakat ng may duri lagi ako dan lebih tahu mau juga dengan level terglobal juga kita sa surjungan ng alal o sa maraw tangaki na mga tubot-tubot ng tubo ima melaw juga men dun la wala ko no kuma ket sumtang nga kale-kale dan ima melaw tu minggo o ko mo sa lang mikin dun ilawalaw dun wason ilawalaw ko malawat kuma semua dal wasro mi bon bos ya la juga men dun sana dengan Niko sana o mer tu may mga makalak na ni mga alam at yung may malawat yung amin doon na trade investment kima niya may bendarabit ko kina Sacramento may takachungaki na yung na itugot-tugot ni Bayboy kaya Romali na matali tumbo ko Amerika at PBT ya na Bayboy ko sa katarawat yung may biti yung doon kinayumase sa nabinakati mo sa kausurat yung amay nakakiman niya may lalawat katungan may taka ya simbalan na nalang ang mikin na mga sorka si ito ko pangilay sorka na nakasi siya nakakan di taon-taon toka yung saan doon yung gobyerno nito lawa ng Sacramento kaya tamang karabat ko yung duwan na tulo kaya yan dolaw mo na kapagtauman na nakapil mabenda lang ikin na Amerika pagkasaan dolawi na katumbaw ya kaya yung balimbali ya sa mga emenitaka na tulo na kaya na binagkata na ng karabay usapan mo na natakirin din sa tingwa matiko yun ya sa lima talit ko bitalan no lima talit ko hindu lima talit ko baka sa melot mo usapan mo nakkalong ay nasabi we do not focus on our circumstances we focus on Jesus wala tayo magkasasangan na ulong mo wakararay ng circumstances kaya na walang there will be downfall sa nakararay nga wala ko na Roma na wasewag kinirus na ulukawal na katolik na for we know that in all things God works for the good of those who love Him according to His purpose. Manbalayan na ituwag-tuwag tawfok ng baletan nondong whether it's good or whether it's not good. Yan, nung ituwag-tuwag nga nakalo, baletan nakalo yung pinakatog ba yan, may fulfill takingan na itong na purpose of God. So, nung nakita doon pinakatog, nakalo, may pakayatang takan, may pinakatog. So, nakado yan na bigyan, ito ang rende. So, nakado yan na bigyan na ito makagari na di
we are looked down upon. Siya soli makauta. Ia nakaloi to pakai orang mo kwela. Kaya pinakatan ni fulfill ngaki na nung purpose. Kita juga dalam menibalik kok. God has an individual purpose for which each one of us. Bani kita tu apa yang tu dan Allah tu mengkau. Kalau semua, if you know that God is in control of your journey, this journey will be a worthwhile one. Kalau Allah tu mengendalikan, kalau mengendalikan timbulan, kalau tak soal mengendalikan timbulan, this journey will be a worthwhile one because God is in control. Special general meeting on the 27th of the Chukna, which na lotu, don't you know the line, the Casana Kabulichibo, Sakabulichuna, the agenda to look, and the laboratory will look at making of a level sa. Amen, but the lotu embossing Bibi, the lotu Bibi Terna, embossing Bibi Terna, Embossinaka, and the other Turana, Mendasana Kawanikina, general. Council staff, or sovereign staff, and the social to go. To read the Samaro too. Constitution bylaws and social loading. Amen. Basulaka, pero kasi kayo ituitin. Nagtimit chumay bitin na tanto chumay di mata. Hopefully, there's no change. Sa natin kung saan na bully, mas-masu, worship, ilawan luto mo sa community. To sit, bulo number na ito ba ang tracho na Spanish na naman luto mo. And ang gaya ni may nakapamaluan sa, kami na may siyok sa kanya nakapamaluan na mas-masu. And boni-bulo. Lutu leu tanga orang musa ter mun lutu orang wai kena sekata boleh ya kan ticung tanga non do ka en la boleh di bisulit me boleh aku tu bikin kemudian bu bisulit tu orang tu mata susah bu bisulit dua nga kapan nak kata cuma orang dua nga en dua besok okey ni abang amen bona tanga ni klo ini tiga kemudian kalau ini tiga orang cuma turun sama selama nothing happens by accident, amen. Kalau kita lalu coba tiga ibadah then the steps of the good man they are ordered by the Lord. Itu mana mereka tu nothing happened by accident and itu hallelujah praise the Lord. Bukan berjual malam Saudi kalau pakai orang pada kalau tu kai divine appointment, but again, a divine connection. Semantikan. Amen. Kalau di koran terlebih membelikan itu. Kita nonton report telenga, usah kirim sa tim mulai dari report. Orang yang beliau, member di nomor cuma belum Desember. Member itu cuma nonton bos orang bagi. Kalau mau di nomor itu juga nomor orang web. Amen. Karena web itu lebih tinggi. Member itu mana ministry. Kalau lagi na bika tadi soal negosiasi dari mana bos orang lagi na mau dilibat na budget in 2016. Amen. Masalah menglor masalah nanda lo tercuma di sini suruh tu cuci nanda ulangi. Amen. Praise the Lord. Roy berkira nanda lo tike di sini tahu.
Sero tono puno orto, sero no puno yau. Amen. Dana ni sama suka cungamai. Amen. Haleluya. Waktu telah kita melakukan di hoti dan lotu. Our Christmas dinner, we will have it after the church. Can you remember when we saw wasang main that way? Kemudian untuk boxang, kemudian untuk babi, buat wife. Amen. Kemudian telah kemudian baru termain kemudian naik kanan, baru tertelan kemudian untuk kalian. Kalau terjadi di seluruh lama, kemudian the children's church. Kaya ni try jo na send me the alpha jet, ni buli mai na gift to go, o na money for to go. Bikin da leo mo sa chino mo to bikin na use sa chino mo to bikin na da leo sa chino na men sa chino mo to. Ni buli na da buli lama so lama e na ma do mo bo Pero tu ngano nung tantungan na bulan, so may nung tukan mo. Amen. Praise the Lord. Kami belajar pada malam minggu, salut tercungan di mana sisu, kan tercungan di sisu, malam yang terus malam sisu, haleluya. Kalau buat ini dalam malam tertutup dan saya, kalau boleh termain, dan don tali sini sisu di don baru 2015. Don Christmas kado saat turungo, obi membuat juga di challenge Barabila, my Saudi Arabia. Nah, jangan masuk semua kalau kita tahu bulan ini kau challenge, ina boleh na Christmas card, minggu ni kau saya baru main Christmas card, emeni sa Christmas card tu kesana, au sama tu kaya au mau tu sorter buat Christmas card, sister Naomi waktu ni tertela bati, emeni mau sama tu tak nungguin numiani, nungguin numai, mau sana mungkin mungkin tercungayani, mungkin kalau nggak ciko boy ciko, nungguin tarik, nungguin terkait, my Saudi Arabia. Jangan kau nak tukar cuma melihat makan lo. Amen. Betul sakit kita mau cari sakit. Ini satu tundangan itu yang kita mau sebut ini. Ada orang yang wewe nama saya. Amen. Amen. Sana mau sana untuk spesial nama pressure worship ini kami di sini dari lo. Malu tak tinggal kau. Blessed be the name. Hallelujah. Jesus.
Kami kena ni portam, kami kena ni priu. Yon Yesus Kristo, saya koe tikuna. Amen. Nona saoti, dai, kena besinga, esamber mai. Ukara betul tu dengan matangan kami kuat, tu dengan matangan kami kuat. Yesus na walene, lena. Awak nak ketemu, bukan salah lagi kena. Sebuah nubi kena, doa mata utaka, mau kau tenang nubi follow kewan tura. Kami kena mutang tura, tunggu bayang dua sahaja. That's an open invitation from the Lord to anybody who hears His voice. We come to bayang dua sahaja, kamalatan itu dalam bimbi. Doa mai biau, kau nak bagai nubi kalau nubi. Come unto me, all those who labor. Amen. And I will give you, that's the promise of the Lord. We understand from the word of the Lord that He's not a man that He should lie. Amen. Question it about the man. What's the count? When the guy came at the top, 7 degrees, 7 degrees, the LL. Jesus made one living. Hallelujah. Hallelujah. Jesus made one living. Come
This is part 2 of the series that we started last week. Duli kana manda lesu de. Tadi Peter kana masih rua. Tikine walu kana tikine vivo kana tikine tini. Audo bina kata bina milik ngaya. Isara jana muli boltamu. Amen. Isa kata le nai boltamu. Sai kwa wana batu erna bakatara betagi kina na tamata. Na batu ena bakuna merambale. Satara mina ni buku ni non bese ni bakmoto na bosa. Yongo sai nakina ni klo membaleti ira. Wera sin bakmoto na bosa ernambale erna tarame ena mulitra wana rusa. Yana tikine viwa, which is contrasting. Yasay kemuni na kawa tamata tingita kada de silvaya
And the Mali with the Tara, we look at the we build our lives on the cornerstone, on the stone which has become the cornerstone. But in the same Tara, in the Mula, or Shokosoli Losa, Kamikedo Pita, in the Sakawata Mata Dita. Mata Beteva Tui, Mata Tuya Sosma, Mata Tamata Sato Keranaklo, Munibari taking on the Vika there, Sabaya Thoro, Sakadi Kamuni. When buto kina nonarama vei wa kuro bui taki ina tiri ena dona mona unia sena tu kina ni nona tamata de klo sarira yo ma sa nona tamata yo ka sa do tu kena tine yo ni sa ga nona tamata lo ena dona mona unia sena tu kina ne sena tu kina ni kla na ro vi usoti ni klo yo ni sa ga ni mo Nona, elo, vei usoti. O creme della zucca che sono tale era maso. Ma mi tutta la loro di sarà ciova. La buti tu ne da serta che ne da Ma tu sai tu ne da bune. E da bune goia him. Da bune vei bune. E da bune goia shedai. Kawa. Yo. Da kawa sabu. Hallelujah. Kabuli goia leon. Kawa der vai vei sa der. Kabuli goia we. Hallelujah. Kawa. Halo loma, kalau be kawai taki. Tabuti na lamuni, ana lamuni bala no. Kana ba siga kina be kato loko. E tu na lamuni. Tukina na pula, tukina na kawamata, tukina be maro boy, tukina be baka mo taki kata. Halo, kami na kawo ya sabo. Kami na kawo ya binaka. Mamisa, bo binila na kawo, nikamo ni gara kami. Hallelujah. And the Lord told Lord, come to come out of Chunga and bring the life so make him there. I'm going to send in a move there. Hallelujah. Don't know. Now, whatever take them with somebody, Lama Mo, Kamakin, and the Bible, and the Kubrama, and the Mossa, Santa Boy, and make him there. On the Buddha, and the Romite, and the life, Kamakin, and the Dale, nobody money not to want to close. Nobody wants to close, and the Moy, to Botakina. Nobody wants to close, and I have a Kabe here. Nobody wants to make a Rana Takina. Nobody wants to close, and to better here. Nobody wants to make a better here in the clothes. Nobody wants to buy Nobody wants to clothes, and the selling sugar Taiwan. The Sabu Taki and the Kabisi time. And upon Gaki Vega. Hallelujah, and on the running Mula Samo. Hallelujah, Caravan, no more to Veira. The Capi Sabos killing in the girl on the Tomata. A word of Thailand or Carabi by Taki. Hallelujah, Carabi wood in the clothes. O tutu ne vamo niente dai clo. O ya wala ngani da go wanda tara no ni boss na clo. O ke yo ke na clo mu tu bi ka ni bina ka te dai. Au sa di kletra chura clo ke na puno ta ki chura no ni boss na clo. The word of revelation will go forth with power. The word of knowledge, the word of wisdom, the word of faith. Hallelujah. Will be preached today. The word of the Lord Jesus Christ. No ni boss na pura tura. Hallelujah. Awalem tunan yang tak boleh sasunet di Argentina. Imai tenu pada bikato tomo. Hallelujah. Kena di mana kena bunuh tadi. Nawalem nazar kemana tu boleh turun ke usaha nom ni bossa. Mesti boleh dah mencisu ni orang boleh di nado doa. Nona untan mana saudi. Awak kaki kena mana saudi ni tutu di bulan vo. En een buku in ander pagambouta na turano chisu. Ja. Agora que nem curi. Nem tudo nem pula bom. Que não deitare. Nem tudo nem pula bom. Bota que não deitare. Quando bota katukina. Me part 2 of our series today. Amen. Mas sawa que não toque na Rolandina me baleta não dei tudo. Nida sa pagambouta na turang o chisu. Matai and the sa kawat tamantan di that we are chosen people. That we know. Amen. Hallelujah. We need to be grateful for this. Ken karuan in the tutu and the sa matamete about turang. We are royal priests. Hallelujah. Amen. We are royal priests in the true sense of the royal. We have royalty in us. Hallelujah. Hallelujah. Royal. Hallelujah. Hallelujah.
ka baka tokai kena kena naklo. Menda matambete baka turana say we are royal priesthood. And the kira na de tani. Ama saute da santara kena nonda. Baka dambo soro o kenda na bete. Ni matei ni dine basi mai kenda. Se dona dine basi mai kenda because you are royal priest. Amen. You serve the God. You serve God. Because you serve God, you have access to Him. You have access, direct access. You don't have to go through anybody else. Amen. You go to Him. You go and offer spiritual sacrifices. Santa Muti Vikenda Vida sacrifice kada dulu mentana. Vadora, Romaro Tana, Nampula ni Songo, Maro Tana, Napomina, Maro Tana, Alaga Seren de the Hell, Lata no Tigri Nanda. How do you you can't handle in this hand? Madam Betty, Maratura, we are royal priests, hallelujah. And we offer praises, amen. Hallelujah. Kind of Betty in the clothes in the middle, those who take in the clothes. Can you come and hallelujah, another coming, we come now our good works. Yes, hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. And no, the tutu, Matamel, Kelly, Kabuta, Kelly, the Bible, the Borneo, may Mandel Munisosman, Robert Kenwasi, Tigrua, Tikin and the Budi, Hallelujah, until the Morgan and Mandel Munisosman. We never want to know. We know those short while. How did you do better than some way 2 kilo cannon? E tutto te la rompete. E le volevo da tracce due da. And the man we represent people to God. A prophet represents God to the people. E man te lo qua tamata chi mi chiama. Naturalmente he was both a prophet and he was also a priest. Io credo di sapere matambete, ma tu one priest. And we represent the people. Amen. Your family you represent. Like when you say on the clothes. Like when you know Matawale. Like when you know Timu. Like when you know Kawa. No Yabusa. No Matangali. You do not come alone. Hallelujah. When you want the hell on the time of the bed. The chief high priest. And I'm going to put it Israeli. Karamay Matagana need. Karamay, so bad one over the Sultanikina. Kind of when we are here, we are priests of this place. Amen? You know, some of you are saying that I'm only so that you, but to come this after the Sonaka. Niqua de la Tanzale, a ruale two, many. Kabaki on the tally, and a company singing that. The two in Bullock and on the tally. How creio que ele quer me colaborar com a Samai. Praise the Lord. Neketor ni tu. And the Samai. Para the American and the Matini tu yaro Saba. Hallelujah. Amen. And on a bossa lem. And on a bossa bibi. And on a bossa namina. Na vamos take it big. Meloni, the tower of the Indile Kotokina, and the Reti Kanakina, and the Reti Kana and the Mula, and a Casa of Mutami Kandanakru. The Kanabos of Britania, a holy nation. Hallelujah. Verse 9 of our text, what a kind of Muta, you're going to do Tamata and Digitaki, a Mata Meta Turana, a Mata two. Yalo sama. They don't do the mulamo. Yahamuti tell me in the street. And you told Mother, Yahamuti be in the street. Zamuti Moda, Exodus 19:6. Modamuta Canada. Boraka Kanakro military Martin to Israel. And you will be my kingdom of priests, my gods. My holy nation. And the kind of somebody would tell me this is the message you must give to the people of Israel. That they are my holy nation.
There's so many truths. Around the government, kind of Kenya, kind of that we are a holy nation. Glory. Matai, the social media Kristo Jesu, e matokai, e matini tu ya o sama. The social media ho que the social media todo o Jesu Kristo. Oira, Kenda, and the matokai. Met de matri tu yalo sama holy nation. Waarom denk je dat was een nation? Matri tu. Can anybody be together? Christians like you and me, we are under God's government. Amen. Hallelujah. Okenda en de warurungi kandelewe ni nana matri tu. We are under God's government. You want to touch on it, no. The government, the government shall be upon his shoulder. The government. Their government. You are under their government. Yes. Hallelujah. Kena sini kena na tamata. O kena sini kawa tamata. Anonda ba mulai. O kena anonda mai o kati o longi ena tutu there mo holy nation. And on a tuba there na ko. We are under God's government. O kosena na kena presidente there tuba. Santo não lembra de Cristo, sabe? Eu sou a filha régua do mãe. Eu sou a livre do na rua. E ela não é presidente o que anda aquele lugar. Aleluia. Na calor cati com Amen. Praise the Lord. The government shall be upon him. Na yule ni matu tuo, na tuna Jesu. Amen. Na tuna Jesu. He is holy in all sense. Praise the Lord. Another you know, a car sama. Yes. A close sama. Yo. That is our sama. What they do is also holy. The second one that they do is sama. But there is sama here no. His holiness. Sama yellow king in the Motokai to be a holy nation. Amen. I'm not making it up. It's there in the Word of God. Hallelujah. Amen. Blessed is the silent and not two. Some may say that we can live on top and feed my little Washington in the Sulu. In the silent, we are citizens of heaven. Amen. No qualifying to be a holy nation. We are citizens of heaven. Praise the Lord. Amen. That's the end. Je kan niet kinderen veel bij de kinderen was in toren tegen Roosel. En bij de kinderen in de samen van Botten Toerana. Because we are holiness, you can kenda and the saloni koro my Roma line. Kan de sawara tipo and hero nana maki. Ano de Roma. Natura of Jesus Cristo. Me lako mai Roma line. And lako mai Roma line koya. And gobri kenda. Can gobri ani loshi Toerana. Kare kenda na Roma kenda na budi kro. Kare kenda mo tamana ke tu de tomada. Quando sama tu bate Cristo, kaburi ko ikena sambul tiko, me de vita taka ema. Hela wala tiko. Me la mo malane. Bele dokela, ela kai lo malane. Ela la kawa ko malane. Hallelujah. Kako si ko la sa ta lo malane. Tu me vene no pepa. No posso por ela, tu me malama. E se ele tu que me quer, se tu que me quer. Hallelujah, malama. Me kama holy nation. Keep the holiness of God. Amen. Come on, the most in the call. Dusi, and put a war. Sa
holy nation. Amen. We are all citizens of heaven. When I think to those who are holy nations, it refers to Christians as a people who are distinct from all others because of their devotion to God. Amen. Amen. Praise the Lord. We are a nation. Amen. Nation under God. So some good to know nation under God. And all in the world, I can and be that. Amen. The Church of Jesus Christ is a people set apart for the Lord. Now, what's the word holy? No, the tower sing. Praise the Lord. Tahu sih, kemudi na tabernacle, kemudi kela na temple, my Jerusalem, the tabernacle. Na yaya tau vo ko ni bingala ni kia, e lo tu kai me holy. Amen. Na tutu di dina vitu, na buruan bukira te peli, na mangai no birei, na podo ni masamu soro, tu sa holy, na bakasamu ni holy kene mbali holy, tu na sa tu. Tahu sih tadi buana tu. Amen. It's set apart, separated. Kenda, we are a holy nation. But we are set apart. Amen. You are not ordinary. Yes. Okay. Hallelujah. Amen. Amen. You are extraordinary. Hallelujah. Tongues. Katudo na bali solo. É ruim. Akasamu ni hulu. Bale te tausi. Tani bwana ko. Akasamu tana mo le ma tani no ne konesa. Na ya. Tau ke no mo ya. Mini te ke oksi. Sa ba utaki. No mula. Sa kuni. No sama. La ta. Senyaya. Bale munurina. Na wani itu de presa. Y le voy a ver aquí, en la tarde vaya, en los baúles de la fábrica. Ahora que te buscas que me lleva a holy nation. Amen. Hallelujah. You get involved with the works of the Lord. And I can't say, hallelujah, I can't come and do him with the cover. Yo. Hallelujah, I can't run and say, we will cover. Amen. So you can't put it on, we will cover. Yo. Shall you clean? Shall you do the temple to war? Shall you believe? You know who you are. We are a holy nation. Hallelujah. Como é que ele vai chamar lá naquele túnel? Amen? Só semana ali no muni. Só semana ali no muni. Só semana no muni bakasama. Bertanda, onisa tau sitani, onisa barangana kalo. Hallelujah. And I want to tell you this. I want to tell you this. God takes pride Hallelujah. because you are a holy nation. Kwena, naroni kani mwa anytime. Wakasema tani na wabu tuani, osetani. Kako michope. Kachope mukila. Sasa no mukila tu no mutamato be buru chope. E fimbi na kalo me mbele chope. Amuna kata mukali kumuli. Me fimbi na kalo me mbele kemune. Divina kati no roba kata. Era bosu na iko. Hallelujah. Divina kati no roba bosu. Era bosu na iko. Hallelujah. But you think it go. But look at the side. We are a holy nation. Don't take it lightly. It is my prayer. Amen. The Church of Jesus Christ is a people set apart for the Lord, enjoying His special presence and favor. I'm not to you alone again. Yes. Go to me again and no sorrow. Because you enjoy His special favor. You also enjoy His presence. You go to Bakala Kedisha. Glory. Hello, Daya. His house. Hello, Mother Naki. Amen. Now, put want to make it a holy nation because God is holy. God is holy. It is holy because God is holy. Yes.
kiri kadamai. Mendo mai sama ka tawa la tana. And I come to see the guy. It is only because we are consecrated to God and set apart for His service. And the Son, come and say, tell us about How could you want to tell you what you want to get us out of Burura? Oh, what the Roman was in the group. I'm thinking of one. Don't come to what to tell you. Come to what to get us out. Do not compare yourself with the standard of the world. Don't come to what to tell you. Kim do what? Come to what to tell you. Kim do what to get us out of Burura. In the room, but find it again. It's about a boy. Now, Mamu. Amen. Amen. Tadi Peter kena masih dua tiga lima tiga orang. Walau cuma orang Peter. Mana kaya kalau. Mereka saya sama apa diri kebudi. Dan kami kebudi harus sama tenakin makina. Ena nungni bala kedengar. Mereka sama apa diri kebudi. Kebudi tu lomo. Diri kebudi nak keluar harus sama. Kami bilesa. Tidak ada rumah yang nyata. Haleluya. Amen. Jadi mau sakit di kau kiri mai. Kali kau cuma harus sesuatu. Sangat betul lah. Mau sesuatu nunggu bala kene. Mana besok nak kau dia orang sama dengan kau. Anu batin tu kasih tu sahabat tu cuma dia nak tahu nak. Yo kuaya. Nunggu bala kene. Haleluya. Belum berwakasa. Bertokoh kini kan. Amen. Tidak ono. Yang bisa kali bertamu. Muni harus semua. Di usaha harus semua. Kuyo. Maka semua sering ingin membahas dengan bela lagi bu. Maka semua orang mana bela lagi maka. Be holy. For I am holy. When it comes to the New Testament believers, hallelujah. Don't see that it's a big mountain. I know that. Ini kan dia orang tua ni kau ni kuah. Itu ni lau. Halo, lau tak kira kau yang susah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kenda, anda nak takila nak kalau susah. Oh pura-pura. Siapa kilama nak kalau susah. Oh pura-pura ni dia ramai nak tamata. Oh kenda anda nak takila di pura-pura nak kalau susah. Yes. Amen. Itu sama mulut tercuna mulut susah. Salah orang tercuna nak buat takila awak itu pura-pura. Wih nak kamu. Wih kau. Ngarabat cuma kalau susah. Ini malah kita masih ini mesti kita walau kami kau. Sekarang mah tu saya susah. Ah? Sekarang mah tu saya susah. Ni nak berada di kau. Blessed are the pure in heart, for they will see God. The impure in heart will not see God. Only the pure in heart, they will see God. Sekarang kita mahu tahu apa yang ada di kau. Sekarang kita mahu tahu apa yang ada di kau. Kaya yang susah. Amen. And ada di kau. Hallelujah. Blessed be the name. Mo, balik tengah di Kibri, dengan tadi bakas kamu. Now I'm making an application of our first point. Many. Dua, mereka sahabat tu lewat tak selengah. Hallelujah. Mereka pulang tangan, pulang susah, dan mati itu. Hallelujah. You make a decision, hearing from the word, that you will live a holy life. You make that decision right now. Because it's saying the word, it's a requirement from God. It is the expectation of a father that you will be holy for He is holy.
So make that decision that you will live a pure life. Don't. That's what you want? That's what I will do. We are going on to the application. Okay. On your own, you cannot live a holy life. On your own. It's hard. It's tough. But with God's help, you can, I can, we can. Therefore, you should depend on God to help you to live a life that glorifies God. What a life you want. Hallelujah. Depend on Him. Yes. Depend on the Holy Spirit. Ask Him to come and help you. Jesus. Purify your heart. Purify your thoughts. Amen. Who can't come over my ten help you to crucify the old man, crucify the flesh. Hallelujah. Nobody can get around. Nobody can go. Amen. For example, this is and I know because you depend on God. Say that now. Amen. Okay, one more. I won't go to the Robert again. I was still. We identify with Christ's death. So this is when Turana no bumaso. Na no tama kawa. Sama koti matagi kemuni. And a comment. My own sinful nature. When you were crucified on the cross, sama koti teraki na no tama kawa. We all have our own sinful nature. How do we crucify? By identifying with Christ's death. Ya mati na turano Jesu na no tama kawa tena sa mati. That's trying to help you to live it. But I know teman-teman kau yang masih cuma. Saya cuma teman-teman. Kau yang bersusun masih ada yang bukan tulawa. But we have the flesh. We have the sinful nature. We have the whole man. That's what we have to deal with. Kau kena pura cuma. Kalau saya kau tiba tiba Kristo, saya sini kau saya pura. Kristo masam. Kau saya kena confession. That we should confess. Kau kena kau. Ucap. Saya mana? Saya mau terus saja. Disambul natural, sambul terkam lagi na nung teman-teman. Amen. Sampai jam mga sajo, teman-teman. Ocha, waktu turun dari Yesus, waktu turun dari aku, waktu ke Yesus, kamu hati kau lebih besar. Amen. Teman-teman saya, orang nama tadi nama lain. Na teman-teman kami kena krosa, sabar nana lagi. Hallelujah! Amen. Hallelujah! This is a new day. This is the dawn of a new day. This is a revelation from God. Hallelujah! Because that is the requirement. We are a holy nation. Amen. Kaya boleh ng waktu sabon ng lumibol-bol ka. Bisa banyak tananda. Hal banyak tananda mosi ko. Ibe banyak tananda kau ni ko. Umula sa selagi na. And mati ko ni kami sininay. Amen. 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 We have no other choice but to live, hallelujah, a life of holiness before God because we are a holy nation. And we are not going to declare that we are a holy nation. Amen. I want to declare right now, hallelujah, that we live a holy life. Can you go to tutu? And the devil kina. Sira can you go to tutu? Amen. And the thing is, you are. Can I be shooting down? Can I be shooting down? Can you cover the tutu? Second, the tony. Can you cover the tutu? The thing is, you are. Amata tamata. Ito kaya na karo. Ya bibi kada. Okila. A people for God's own possession. A people for God's own possession. I will not go carry to me. Let me tell you this. Amen. God takes pride in owning you. Amen. Amen. You may not look so good. You may be aging, but I want to tell you,
Sang tona ka. Mananamaro tana ko di bakto kayo. Yes. Amen? Bakasa na tirike. Ena kena bola itoka na boss makriki. E kena mera economy says that we are significant. We are precious possession to God. And therefore, the object of His special care. Because we are significant, because we are precious. Sa dona karana kana uniko na klo. Mary. Sa dona karana wa no na klo iko. Sa dona karana na concern na klo na mali. Every little detail about your life, God is concerned. God cares. Kaya puto na nga marunong. Akinalay sama mo nga nalinamo. Hallelujah. Nakaka naman nga kanya. Ikaw talaga. Ano mo lang tayo na ka ng doon po? Hallelujah. Ikaw talaga na ko. Ano mo pa ito ako? Sa kaway ay kill na ko. And I can be seen life. Amen. We are the object of His special care. Okay, muna lang ito na weekend. Ile mo na tingin mo tamo. E tu kandusia na bakasambo that we are the object of God's special care. Muna ulit mo na weekend sa amin doon rekutol. Let me read you Psalm 103 from 1 to 5 or 6. Yeah? Let me read it to you. Ito ko na special. Psalm 103. Ito mo, Lord, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Yes. Let all that I am praise the Lord. And I never forget the good things He does for me. Sini mula dalam daun sana, nabi kami na kena, eva kami na keluar. Aku dah kata kami ku sanggup nak kerana dia berdikal dia kata kami, nama kau tengah mai biti mereka, yang tengah, dia nak kawin. Nama mereka ni dah curi ke, nama tu kaya pun mereka tak, bika tu dulu, kalau kamu tak nak keluar, baru tak keluar. Amen. Tiga tolong. He forgives all my sins. Bukan dalam mandalan lagi di bawah. Guess what? Sabu kau, sabu lada, sabu terbayar nak kau. Orang kau itu that's a special care. Nak kau itu taruh bikin orang masuk, etil tak kau. Nama mati nak turun Yesus. Turun. He heals all my diseases. Amen. These are the special privileges and care that God has for you. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercy. Glory. Hallelujah. Oh, my son, take you out. In the Roma, hallelujah. In the Roma, Sabu. He fills my life with good things. Amen. All good stuff. Amen. My youth is renewed like the eagles. Hallelujah. You go back to Baba Boy. Now he can't, hallelujah. Don't go away quickly. Hello, don't look to them. Tabara Macau, look to them. They don't want to chill about. Hallelujah. If I said I'm a kind of my authority, if I'm Pula, take care of it. You can do it. Hallelujah. Get on your son, let's be away. Your son, you're going to come to my way. Get on your son, let's be away. Or son, let's go to my way. You do not own yourself, but you are owned by God. Amen. Amen. Praise the Lord. We didn't get the camera clone. Move the cat market and back some more. Do a ranaticanda and an altar. And a ranaticanda and an altar. You're going to have a body tissue. And do not get to go to the crown altar. But two running out of books there with you. Day one. Day one. He will be with you till eternity. Every sort of can was in Dua, taking again Tinaton, a kind of regular 7B. And in Christ, God put His special mark of ownership on you by giving you the Holy Spirit
that he comes. Thank you, Jesus. Because of Christ, Yes. Christ put the mark of ownership by giving you the Holy Spirit. Kaya only one thing that will be can. Amen. Kaya only one thing we can. Praise the Lord. And go on have time. The kaya go let them do. I always say that this is the Holy Spirit. It's the breath of God. I have really close. Amen. It's the ruach of God. Hallelujah. Kaya brings the room kina. Hallelujah. Kaya the room kina tama yellow pula. Isama yellow level. Taki the kina tiki kuno sa no. San good to say na bi yellow. Le mate ka start tayo. Kami na tama tayo na tena rado. Kami na tama kula na hallelujah. Ba taki the kina. Kami na sa ni kiola. Hallelujah. Ela está. Ela Nicolou. Ela Cristo. Ele deu Nicolou. Ela me tudo ele está levando mate. Lembra que eu estou aqui na minha letra ela está. He's the spirit of love. He's the spirit of power. He's the spirit of resurrection. He's the spirit of sound mind. He's the spirit of truth. He's the spirit of revelation. He's the spirit of God. He's the spirit of Yahweh. He's the spirit of God. You have never known that? Let me tell you like this. What I'm going to do, when you set up, I'm going to do. Romans 8:60. Through God's Spirit. God's Spirit, God's Spirit, right? God's Spirit, God's Spirit, abides with our spirit. When you speak human spirit, you have a human spirit. God's Spirit abides with our spirit. You have a soul, you have a spirit, you are a spirit being. The Holy Spirit abides with our spirit. You are a child of God. You are a child of God. What's the way you go? The greater is he that is in us than he that is in the world. Hallelujah. The spirit of the spirit of Antichrist. But greater is he that is in us. Amen. So you know, one keboro. Me, pantanda mulia na kau. Okoy nak kau pantanda mulia. Okoy nak kau pantanda mulia. Ini lagi tak kau kan mama. Okoy bitu itu nak cuma ono. Bitu lagi. Ono. Kamu ada itu kita. Oke nasihat. Haleluya. Itu kalau itu nak sound kau tak sana ada. Bitu Roma. Not even that can kill, not even one day. And I come to see tonight that you are God's special possession. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And tu could have let the soul in love. Did not let the soul in love. Amen. Acts 20:28. Sale the touch of Paul of my episode. Pero tú no das my episode. Sale the touch of the fire. And another can was a rule. So God yourself and God's people, amen, feed and shepherd God's flock, His church. Purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as elders. Amen. Fellow, feed and shepherd God's flock, the church
his own blood. Amen. Bukali ke unyo na klo. E daga todo ko. Bika. Membrete kena. Era mamo. Praise the Lord. Sebenarnya there was no stone unturned. God went through everything. Yes. Amen. Ano mo mo de tutu bilaka. Ya kuno tegen biko. Ano mo le ko ko so ni mula bana turama. Ando le tubeli kina. Ando mo se do boy membrete ko. Hallelujah. Amen. Ya do man kuwa. E tinka ta ka do do membrete ko. O ma dulu kan no so no local church. Have the content to try. O ma mo mo kuwa. The content to makina. No iko sa no na ko. Hallelujah. Amen. We are God's flock. Amen. Kenda. And the body. And the night to Jesus. Amen. Praise the Lord. Can you remember that coming to tonight? You have a special relationship with God. Amen. Don't time to know we are coming. What the king is going. Well, don't time to be in a two-way group. When you say it's not about life. Don't time. We're going to time. Amen. Amen. Can you remember that? Never saw it. Mama Meta. We are kind of kiniko. Takua. You must have some. Treasure your relationship with God. Protect it at all costs. Guard it. Maruya. Amen. Although also about the Jewish soul. We have no priority. Oh, Maruya, no, you can. Me individually, I treasure, I guard, I do everything. So I'm thinking, it's okay. When I'm around, I don't look at it. I can't do what to say. I can't do what I'm not that. Oh, Maruya, look at me. Blessed be the name. Can you come on? Oh, Maruya, look at me. Blessed be the Can you name. do? Let me see so. Those are the priorities that God has put for us. Maruel, Maria, kakulu suya wale tunga. Eba kata hiso, noni tutu wale tunga. Eba sam tara tunga. Kele vengo tuni mul sama. Kakulu bayar nono mula. Amen. Kene ketolu ni makasa sama mikanda. Among the time, our purpose. And 9, well, I say 9 or 9, whatever it is. Yeah, the thing to not the lesson, the diwa. Ora non dai taglio Kenya. Come sa maro tarana moni tutu. Come sa maro tarana bela beti. Oh, what is the maro to doko? Akata mutu Kenya na kaura kai what Kenya na kaura. Ye chico non dai taglio Kenya. Toro mila ni taglio mo. Kaku ni ola oi tu kaku no bela kaku ni dorka. You must not do anything about it. You must do something about it. 9C. That you may proclaim the praises of Him. Of Him was in reference to God, the praises of God. Who called you out of darkness into His marvelous light. The crown when He cried, can you come in? Can you come in, Manamuto? Can you come in, Manapura? Can you come in? His marvelous light. Okwenda kama ni rama. Ile mtu mbele rama kwa sema na mto. Kani kile tama kwa mna mto kina na rama. Viva kurumutaki na rama. Yo. Kanda wewe ni chumiki na ndo tani. Bidana yibante wa tomo. Muna za mtu mandana ni mikenda. Kele bande wa bichi kama chulo. Muni bwale takina. Vika dele saka ya doro kwa saka dibi kemuni. No de tenu kele bande wa bichi mo. Mena vale takana vika dele saka ya dora. Jesus. O kwa saka dibi kemuni. Oh, do wakasanta. Ndo tugula. Tulia. Sure, then the human tulia. You are ready. That's it.
Kasana kami da belo atakila. Tapi kadinya sana kami. Amen. In ISP, they got them on ISP, International Standard Version, to proclaim the wonderful deeds, proclaim and the wonderful deeds of the one who called you. To come and proclaim the wonderful deeds of the one who called you. The New Living Translation, come on, show others the goodness of God. Makatakila bayira, not the matter, not the naked. Amen. And New Century Version, remember, you were chosen to tell about the wonderful acts of God. Amen. And the thing take my to go to the America. Very town local. I was going to 2015, December 2016, when it's a car putting on Sambala Kunanga. Dalam aku itu yang ada. Berkuah. Bisa berkata. Sampai orang kan tapi menilai apa. Yang untuk di Yesus. Sesangat yang lain. Sudah. Itu tuh di mulut bongol tu mata kena non detalhe. Mendekila non detalhe. Mendekakuni leda non detalhe. Robert Kevin mendekakuni non detalhe. And the son will take my 1 o'clock and the camera on the time. And over the son will took in and the was in clone and the on the time. We have an obligation to fulfill. It's time, it's high time, it's about time that we stand up, we rise and proclaim the goodness. Don't care what we proclaim the excellency of God. Hallelujah. 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 Okay. Quand tu m'as vu contre proclaim. Et tout le monde a la motion de la proclaim, doucement tu la caille. Proclaim. Amanda, Quran. Amen. La caille m'a dit Jésus que ça va dans le boula. Et dans le boula. Madame bien les chéris sur le boula, madame bien oui. Que mais non nous bien ou que non. Not every person will be saved. It's 2 hours of work, 2 hours of time. That's why we have to proclaim it to everybody. Or no hit time. We are start to wear a miracle. Amen. We are called to proclaim who God is and what He has done, especially the act of salvation. And the Tukuna, a candle dome and molecular clothes. Amen? Kai ba no te no clone, come on pipi. No pipi mulai kini no mbula. Di vida kata kami no mulai no kama tikena. Kai do kete muta usa sen vida kata kwen do mirusa. E do kete na bi mutu ni tama. Amen. Ya no mona. Kita kini no tama. Mona tukuna ba hira. Ene kami sigida. Ola kasam terasa tu. Ni ro grupo al tipo de bicho tu kita trabalha. Sakilo shibira tendo na buli mane. Ni kero biuta rom di bala ya. Ni siber ni tanu basa suli bula bartula. Che va ni dalle ora non è che non è sassato. Tu sai che lui. Non sa più che se non sa più cosa. O nasce con lui. E che più ni mai. Signora non lo vede l'uomo di quello che non vede l'uomo, volevo salire e se non dura, che lo guarda a tu, sama di kita kapita, e terus sangat amat dulu nunggu mana, saya sudah uji nunggu, saya tulis sangat, saya sudah nunggu, sama lo tahu kan, saya ngomong, sama masuk waktu tu saya sudah nunggu. Mereka benar-benar kurang lebih soal apa ye? Tentang apa? Orang-orang cuma tahu itu. Nak mana orang satu orang kaya dua.
We're not only called to proclaim who God is and what He has done, especially there. We have to proclaim Him by conducting our lives so that they manifest His character. We conduct our lives so that He manifests His character by telling others of the salvation He accomplished for us and His work in our individual. Yo sabo e tore o sa hitra chico na kai mina kata weekend na ko ina kami sinde na muli bilo bedi na muli da taka halwe na ka hazo chico halwe na kami bolet na ko ka tu no tu buru buru era mai na buru buru ni sa mo ni chico e na robi me bakani tuturi halwe e ba ka ya buru buru halwe ka na tu de na ma tu ka wan tu de na ma mo ka tu de Hallelujah. 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 Amen. Eu maro no meio. Ela te dá o weekend na embarca. Sabe você que o weekend na tua. Você é uma da saúde. Eu gosto. Eu gosto da cara. Just think of the church. Hallelujah. Hallelujah. Ona takama kile doraka. Ona takama dite kile doraka. Ela não pula no tomate de sanga tricolor. Ela sabe tudo que não anda, ela tudo que não anda. Na mão da bem vai ele queira. Ela é carniceira. Tu não me dá uma de saco. Não trico. Sim. Kevin Yahweh. Kevin Adonai. I declare that I love you, Lord, but not to more. I declare your name in this house. That you are Elohim, the Creator God. You are Adonai, the ruler, the Lord, the Master. Thank you, Lord. And you are the owner. You don't only own everything because you created them. You will own us also. Through Jesus Christ, our Lord and our Savior. We belong to you. We have a mark of ownership with us. And He lives inside of us. He abides with us. We are children of the Most High God. We are His holy nation, a royal priesthood, a chosen generation, a chosen race. Hallelujah. We are called
Hallelujah. Sharing mata boko na kro. Sharing tuti mara boko moya. Ikila kwa na mikadini. Hallelujah. Ikila kwa na mikadini kake. Hallelujah. Ikila kwa na tuli kene lake. Hallelujah. Mtamana dua tane. Hallelujah. Harakati kunde tutu minaka. Hallelujah. Have you ever had a technical call? God wants to use you today. And today you have to make that commitment to the Lord from your heart. Say to the Lord, avail yourself and tell the Lord, Lord, here I want to use you. Hallelujah. The Lord is going to come to Moses. And kind of call Moses. Oh, they're going to Moses. Oh, they're going to Jesus. I'm about to learn to do a tare. You have to do the Jesus for here. I'm going to show you what can it matter. I'm not going to take it. I'm going to this power. Come on, let's go. Amen. Let's go to the matter. I'm must be careful. I'm going to take care of the must not do something. I must let them come to see the day. Saya mengalir tempat itu yang semua. Kita tempat satu kan. Ibu satu kini kalau kau. Saya katakan tolong itu boleh ibu kini dah. Itu mau dia kuasa semua, betul tenang kita semua okey. Ibu kira nak betul ni ala dia bulu tenang semua. Yes Lord. Dari selamat tadi orang kau tu bulu bagaimana bulu ini. Usah nak kira nak bulat apa bulat tinggi nanti dah. You are royal. Hallelujah. You are a holy nation. Saat tiga kini nak bulat kau sih. Nak bulat sama-sama. Nak bulat orang kita sama-sama di keluar. Nak keluar di bawah tinggi kita. Ibu musuh dia ikut terang abu orang keluar. Itu utama kan untuk musuh mai buat kalau dia mai zamora dia kamu tak bersama dia. Dari bakat lagi aku kata lagi dia bakat aku sekarang buat di bakat sama tak itu. Bikin muni nak buat orang tinggi mana? Dia bakat buat orang tinggi mana dia? Pada berada mumpul dia utara itu kan. Sahabat lagi ni semua itu tak. Kalau sahabat kamu tu kan mumpul buat.
Ebe bangat lagi berdendai. Nanti masuk berdendai. Masuk mana boleh lo. Waktu tu kena masuk mana bikin. Lo sah masuk. Lo sah batu sana ni bola dah. Berdendai masuk dah. Yo masuk apa sisi letak. 60 kita berdendai. Kau bilang kata yo 60 sama. 60 orang teki mana kau. Ini sih. Kalau kau tu apa lagi? Kalau masuk bikin ni nak orang ramai. Kalau masuk tu berdendai. Buat kalau. Kalau masuk tu kena buang bau ni kalau beka kira kan kau tu sah, enda singa benar ni kau tu nak kau tu sah dia malah saya lu di nak kau ya, kalau tu dor me pas semua tinggal, haleluya, dari wah enda singa benar dia, tu masuk kena masuk, kemuni nak lu kalau, awsar Ramadan nak di bos, obat tu saya ubi kemuni, saya ubi kemuni, nak bulan ruka, nak bakas sama, nak puasa. Ay barraw isang ni barraw ko tayo kinoy. Dahil usawa to sa iyo biki mo ni. O maraw ta kani mo ni tigya. I am part of the royal priesthood. I am a holy nation. Nakabola mo ni liba po. Dahil usawa ta kaya biki mo ni. Yung nambula nambula ya pakai barang. Nambula rokok bikin oi kemuni. Bekambo bilang apa kemuni. Nambula. Ausai la tak tengah ni dai. Ausai. Ini untuk kau tu nambuli tu. Biar rasmi kelai kemuni. Biar rumah ada kospel. Kospel ni bula. Kako kini tu rusa. Lagi berawat nambula tu. Nakabalya ko turang na tao. Namun na bako ko tiyaw. Namun na lumuti yaw. Pero ko bigyan na naman ni. Chiso na mamitura. Haleluya. Kamu tu mata kantor mo bos ni mau ni binakabuan. Haleluya. Sa linggo mo na namubuhat ang boysora dito. Sa musodi ko mamala ni dito. Haleluya. Haleluya. Wala tayo kung tamata sama-sama. Ikaw na tamata-tamata sa tao kaya na naklo. Haleluya. Turang agim sa mga binibinakabay kimuli. Nakabala mo turang naloy kimami sa karamagabay kimuli. Naloy kimami turang sabi na kama na lumumuli. Nakabala mo naman yung boss sabay kimami din tayo. Kim sa ating ko mami. Kim sa ating ko turang mami bota-bota. Kim sa ating ko sana mami bota-bota. Uli sa pasot ni kimami din tayo. Kim sa ating ko mami bota-bota. Turang mami lumuti kimami bota na mata na kloy din tayo. Pinakabala na mami pulo-pulo tako ni na mga zora loma kimami din tayo. E nanti ko usang kama na tamata yan tuto na mami pulo-pulo tako din tayo. Dila sa kanribig kimuni. Dila sabi na katatura na meron na kama na lumumuli din tayo. Nakabala mo naman tamata yung gusto mo ni Vicky Mami. Nakabala mo na yung lumo, nakabala yung kurang na mga tao. Nakabala mo na sa taon-taon na tao, sa makana mo ng kaula. E nagkatos sili mo na nimimikro. Turang mo nakabala mo na lumuli din tayo. Kaya sa batusali na sa tamata